บันกันเตียวกีฬาประชาเป็ดบาสพังกจึงกองสันจงคล้ายกับกดกับขยะจงอีบัดบันปันดูนายกจึงตะจงกจึงปังคล้ายบัดกิเวกจึงกบัดดนเจียได้ลังหักแรงกับประเทศลาระเคยกับ World Kidney Day หักขัดสตรีอุลเบร์หัก University of Science and Technology กิลิงขณะปราหาริบอยฮาบะอาจิงกันหักนี่กจึงระเคกับบาลาไอบาลายดอนลังที่กิสำลับปุเลบัดกินหิกายจงกันกิสกุลบะหัก NKC State Auditorium Dr. Sarbas War Saharia provide sensular ke USTM ulah kedau ya ki pratli ki kendon ki bakongsan ban yada na ka jing pang khlai long ki basat baklan bat basmat basting long ki yada barabor ya ka jing don jong ke sini hagamet mi man la ka por ya ka blood pressure bam ki jing bam ki bakhoj bat thau ru ki jing khia di sibun ko amde bandi duma amde bandi kulmar ya ki dawai kuli bat de ban le test nam ban yada uk khlai la ki snu thu ba ki don ki jing thut hau klai. Again, to our basic idea is to educate the public about the danger of having kidney disease, how it can be prevented, how it can be detected early, and of course, lastly, how it can be treated. Now, in this situation like this, the treatment should come at the last because our aim is here is not to treat kidney failure patients. Our aim here is to how to prevent so that they do not have to go to that stage where they need a very difficult and expensive and complicated treatment like dialysis or kidney transplant, which is not easier said than done. Mentang ini pe jing long jing man kesim nang hanong ba